دم باش تماشان هجا مگوته بو جنگا روجاوا روجا نهمین دا بردوام دیگه شوی دیگه دولت ترکیه دا گرتیر جی به هدف کرده یک نفشخانه سریگانی بو دو جار دو ایریشه برفره آنی بسر نفشخانه او ایریشه ماشکاز شکستن ریبل اتفاقی که یاجی سویقاست وان یعنی سویقاست وان چکی وانی گیران سر نفشخانه دو شغلینن ام جینها زحمتی بخواهی ها بعد خود هذا نقاشخانه هم هنم نقاشخانه داده همین روش داوید یا نقاشخانه مسئولی که می‌دونی مثلا یاد اسفال یعنی بشه داروکان یاد داخلیه یعنی داخلیه بشه داخلی نقاشخانه سریگانی شویده یعنی دشران دا یک شی اوه کو سوژه شهر اوه کو نقاشخانه یعنی bu müsteşfan değiş biki libeli devlet Türk دوجار شبیدن ایشی به نقاشخانه کر برای یک نقاشخانه سریکانی دا کارت یک نقاشخانه تنه اب نقاشخانه ام دیمن در به نقاشخانه نادن ام بشبر اولهی نقاشخانه ام نادن لیبری شبیدن ایریش سر هبون اب ایریش عالیه شروانم و حتی آستکی و هات شکاندن نها بدلی گل سیویلی سریکانی دیسا گل هرمی ودری تداوی دبیرن من شرط مرجع زحمتا الجول أقليم كم جرتني درفتي واني تداويجي كمن إمكاناتي وان على أدواتي وان كمن لبلدي ساجي وان شرط زرقاندا خدمتي تدجال. I'm from America and I'm here doing medic work in Sarikanya at the hospital to treat severe injuries with huge numbers while also trying to defend this hospital from being overtaken. So it's not a great situation, and when we try to transport wounded friends out of the hospital to get the care that they need to survive their injuries, a lot of those ambulances are being targeted on the way out of the city. So yeah, that's kind of what it's been. I think what we need more than anything is for the airspace to be closed so that the airstrikes will stop. You know, things get to a point where the best medical care that can be provided is defense, because we have people here who have injuries that are so severe that they have fallen shaheed while waiting to be transported out of the hospital, and we can't move them if they're going to be receiving an airstrike on the way out of the hospital. This is the time when these like more powerful military forces that have been involved in the region for a long time, like America, can step in and prevent their NATO allies from bombing civilians and bombing people who are defending their own land from an invasion. That's really what we need more than anything, is for the airspace to be closed. Otherwise, there are a lot of people who are here right now who are severely injured who will die waiting for people to step up and do what needs to be done to save these people from genocide, to help them defend their land. So, yeah. Kırık anlaşmanın bir cama götürmeden nefeşman kullanıyla nehad disa şebedi tu dö eriş tabul destekleyen her dö eriş hatımıştan bir şerbanı var nehad disa eriş kullanıyla divan keyfiyanda saat ده 5 دقیقه دست بگیرن ساعت من دست به eriş شرمانی کو پرستنا نفشخانه کن شرمانی کو بدری دیسا گل سری کانی هست ما بدری نودی شرکتشون بیرنگینه ایریشن دولت ترکیه دایر کرد مثل نفشخانه هنه و کسی کو بر پرستنا نفشخانه دکن هزین آسایشینه دیسا هزین خود جبهرینه او جینا پرستنا نفشخانه دکن من da hastane barut kokusuyla doldu şiddetli saldırılar var ağır silahlar kullanıyor.
veya aksacaya nefesaviye, anadabilivi, adaktaviye. Çağ okuyat ki? Na çağ okuyat ki? Ana çağ okuyat ki? Revşa birindar. Dıvır da çağ okuyat ki? Dıvır da revşa birindar çağ okuyat ki? Yani diki nefesavi oksijinavi çıkasayı. Serikani avitin ne tane ser şervanên YPG tên kirin. Aynı dem o ki qirkirina giştî milletî. Aynı dem zarok, jin, zilamên mezin bi hemû rengên mirovan di hindirê serîkaniyê de jî birîndar dibin, şehîd dikevin. Ji ber van çeteyan, ji ber bombebaranên wan li ser vê xakê. Em jî wekî tenduristvanên gel, işte me got tenduristvanên gel ne tenê hevalên YPG, aynı dem yê sivîl jî, hevalên medenî jî, em jî alîkariya wan dikin heya dawî, ji bo ku em bikaribin wan li ser jiyan bihêlin, karibin berdewam bikin berxwedana xwe. Gelek jin, gelek zilam hatine qetilkirin bi destê van çeteyan. Yani hejmarekî em nikarin tenê adet bêjin ji ber ku pir hatin gelme. Zarok bûn, jin bûn, birîne wan pir kûyr bûn, yê ku mumkîn e hîn, yani seriya şehadetê jî hîn dimeşin ji ber ku birînê wan pir kûyr in. İşte pir hejmarekî pir zêde hatin ji sivîlan û di aynê dem de jî hevalê me YPG jî hatin, ama herî zêde sivîl bûn ji ber ku bombebaranê wan wekî teyare di hundirê malên sivîla dilê dixistin, di nava binayetên sivîla dilê dixistin, ji bo wilo. Di ser vê esasî jî em jî dibêjin em ê tekoşîn bikin, em ê berxwedan bikin heyat alî. Var ki. Veya aksacaya nefesaviye, anadabilivi, adaktaviye. Teşekkür ederim.